da la ner mala ken yam biya kamal ka no online tv channel anda mandu ni shan kos nyamala no roasni an walle shanka wal ka paydi chiron kina dangro jandang ri bakel ena bana roach keri pone killer tin lorodin ko de kaling tikon ke very important report ban link jan la ramani me jiram jidid gwasama kan war online tv channel don yan changan yam ko jiko bi channel bi jek agor jeno jendir channel de support there subscribe ko de notification bell bo de je twain kom chete mi bre gwa da chamala chibeke je mi gudi je ka facebook page da gor no bi page da je follow Nuer online tv page kan no de je share bo ne ko ken kam kan subscribe ka YouTube channel ka gwe je ka facebook or ka YouTube channel bi support bi subscribe ban reponiti ban ka link ka lo den ka do danan to ken ka ja ko riudian dial ke very important mi chawalat ka do then la la renten konte lat ko den tam kan ban nyu ka jan la ramane John yam gwasame men shala da kuma spele ayo jen bana ladone kuma spele ayo tiken ke demand tiken ke yat pinke tiken ke lat pin lad ken no ne tiken kum kirm yadi no de dakma cha de delun you know bana jelinka jen report me ko bi kon kula tiken shmugwa an ngum la rode ki ngum to re kum ka kirm yadit ko right now te ka tong wanung de lat ko den de dong cha lu den changa jeno let ko den di ko ni te wan just la ping na ko dong cha report cha jenong te ga te lat ke ka pinyen gwana moni ka de ton de lat ke pin tone ka tinyu do bi kuma kirma yadit no ba right and then bi kuma SPLA ayo bi kana la woloch no ko gore jeno binati ka understand ke ba mu dan lero da bangach ajen la rwani la ka gurgo no ba ka lo jani kuma SPLA ayo no ka kan ninten pa audio je ci kondi al tikenge teke raj mishalat kwarana pa kwan ke kwadana na man cha kwanya la shiva defense force ka gwawdu mishal ke pol nangone ma jen cha raj karo jadan ci roy ke je che lanu gore jeno de malder de tenke de malder ben kena kon chalat gwasemani no bana me ban yanyu akel ko do brande kon linga je ko very important katen kon de lorodien kaliang gwasame chalari wona South Sudan opposition movement SPLA-IO chicken right chicken la chicken respond ka jawdana chalat kum maraika mokin yadit chicken la do ne kan gur kan no biray dan shalat chief of defense force alarm chief defense force would shall come general Santino Dengwol baraja lade no bejadi aleka gwa ko lare jen wonene jenede na de kore ja kapchong ke de malderben chakula de wonene enetin content de pin doctor machar chinetin content la roch ke malka kam kuma kirmiyadit kana kuma doctor machar chikala de wonene ano ba mal ba jalat ki peace talk kana ceasefire la kap korchong keniteleriek ta talk ta go long kudi micha akapchong la tok de malderben chikana kula de wonene a chan cha mal cha ju kutok ke cha kor cha ja kapchong ka kan first vice president Dr. Machar kana kolun GSPLA ayo telemisual ke emal no kana telemal mode ben kan modranda modere ti jien shi mala mo che de tok you know chirmana ngai ko la tok kwer mi cha je yen la ko na luin kene je Dr. Machar cha la do ba konun megor president self ke mi yadi do bi malbo te wano bere Machar be konun no ajo mishit kana me be ka kor ka me da ne shi shawude me chaje kwan en wude ku kol right kwiden teme me chaje kwan en general Santino Dengwol ana sure right kala ra jeno ne gore jeno bi malbete kam kuma SSPDF kana kuma SPLA-IO ko ngai kona right now terrorizing political tension teten ke kor kona lat Caribbean ka part of South Sudan chit ke jongle chit ka penal chit ke United States we ke Equatoria kan godi ala to chaga yara kor kona lat Caribbean tin la kuma kin yadi la jena banat ba ko mak no na meni kwa jala lat
lat ko ne male dan e cha tan ke 2018 te ka ngode cha ya pinten kan ngode to ni no na cha ka ya kir me ya di ke cha ka ya ajan mi cha wudu me kula kam long anteme santino deng wol eno jina lana mal ke ku me SPLA ayo laro mal jatin so man cha la da general santino deng wol eno na be ko ba mal ba jala wa mal cha ja lugo no mal dereben telere gan mal no en gude me nen yena maka ture me jen aramkel mi ko na kwerbo le jen ko na shiba defense force ka sa Sudan right now ajira mundana la kwer South Sudan People Defense Force KSSPDF jen charge lat lede lo right now ajira mundana chi command chejakan ka kwiko bela kodi ne dial jakule in struggle no ne gorno bi mal bi lat kam kume SSPDF kana kume SPLA ayu kode ja caption no chajo mo chaja kam shir mundana ngai kone ti garo me chala de jen gudu shal ke me general lure kong lure kong charat ka ta danen ci general Santino charat chalat ke je te mi chalat gwasa me jene cha wudu me mi chal ke general Santino dengane deng wol jen chaje instruct chaje jogono wala rene wala dene jene mi cha amade ken ke kuma kirme yadit eno amal abe no chajo mo chajela de no ti jen ponde me general lure kongba jelado ne isharin matkel ki chicken Kuer ki deputy defense for general konga kot kerejok numalaran SPLAIO ki acting SPLAIO chief of general staff is kana welcome no de kamal de kana lat keje so ne me milero de right now ka ta danan shikara ke jeno no Nete mwan go gejeno malat ke wude me da la positive signal ke minyu do de kan bondang ro de ka kamal ke de ka tension en la ro de kan la reduce ke ko dan la ro de Dunde ne kuma SPLAIO ano shikan manana shala dude me shikan kaf ko ngai kanano an kirmi yadi la mala jamala yere SPLAIO shikare dana shalat Santino den ki shi wa rufan for the pai kwan ka gwajeral polang shikaro dan le de shikan ngat gwi kanano jen is joking ki ngare jen ki chelo ne jen ko ka tok mulu ne je ka jom shalat pal mai dang jela Ramadan en la spokesperson ko kuma SPLAIO chelado ne and ceasefire en de ja kapchon ki de kor de ja kapchon chelado ne me a good sign ki mo gwa che jek enona adundo ne ti dia la ka tanya ke rum bu kuma kirmi yadi be kan yo mu we ka dak eno chikan kula do ne mugor yeno bi malbeten gwadamo according to manana shalat pal mai dang mugor yeno bi amal bi ajinung ajene we need immediate and unconditional release of Dr. Machar jareng Machar alwe ngere te jen ajena aberar kene diala to konen kel ke ben ban kul way ko te kamal mi ben kam dan kon bondang ro Nay kona dal ma cha yene ke jen pai dog dan chen yan dang bakal pai dog won kin dang jen dang ru di ken ne ka tin kon tika kere te jen kana lu mantam ajen ma kwalla da kuma SPLAIO en wone ne kuma SPLAIO jo kan kuma kirmi yadi deno gwaye lu ngono di yan no mala be mal chine lu mal nong ne du no mal chebe ben ka one side karwade ke chebe ben ka kuma kirmi yadi karwade be ben ka wo cha ken all the requirement de mal nong cha ka respect chit ko man yama balat man cha demand kume SPLAIO o ba dag ma char ba je di release ke ba da kamra re tijen muna kula wa kete ko ken ba no kana kon kamra re tijen akan ne me tele mo goro de ne le writing en o te mal me de konalat Paul mai de an kira je long ka ta dana de Sudan da ruwen yam kaje and country mi chit ka Sudan gore serious dialogue gore de na de karaj gore je de dial de ga yot pin no de mal de na focus kamal ka dog dan de mal de ben kaje de point de en kumo ra kirmi yadit chit ka jen kwar pai kwanyan tama de ga focus ko mi chare ma char shalu ni rete jen den da kula ta ka dom mo de mal de je lat kaje ci Paul mai de an chela do ne
right now mugu no bi malba bere wike South Sudan la talk lonya Dr. Machar abirare tijen abiben be right ka do badana be malba we niam ka je si amal si abla do si declare no si de bine ceasefire declaration ke peace process me ba talk ka kan yin Dr. Machar kan ne kolon palmai danga ne me si succeed ke si be we niam ko chere me misleading information ko the government is saying that let's ceasefire be there kajano panken chicken we are losing they don't respect that agreement yakule jogo no nene en milad yana mono ibe malbe ben Dr. Machar alu ngeje shirke meda ne shalat ka gwase dan man da dien rege dan ne shalat ken kuma kirme yadi ni ka gwade dan me ci kirm yadi te were wi ka disa baba shajo jogo no ne dindir Dr. Machar de jalun alaman shalke C5+ summit ke afka union summit da na shawlat ka Dr. sorry ka disa baba no take a recommendation me shawto a recommendation mo me akam kirm yadi shajo no ko buidi batagamala Lonya Ramadan and your partner, peace partner, Mama Dr. Machar, Lonya Abirar, we are a malka, Chua focus go take a queen quar me ballot, a Machar Birar, Biakulo Weko, the queen quar de gelat, tell a queen quar medena focus 10K Largajano Bajalat Kajano. Ramadan Quichia peace agreement could tank 2018, no de retigen. Kajano take a court, Gualok, Lokaje, Kajana Rajano take a Malmagori, Ka other part of the country, Tere Shusha. Yaga displays millions of people, ka Jonglei, ka Apenal, and some other places within South Sudan. Kanti diality, buka to code, Ring Machar Berar, and then be akula agree. The diality Kadisha propose and a chaga that came yadid many may share tell, K look. And then you know again, you will South Africa, made an South Africa, look at you, look at Nigeria. I don't know. In a Ring Machar Tere Tijan, back on look at your dan and to a dancer, then which I didn't know tell a jadwer, Bakulin, Tao Jona may chabu wenyam. Name benong instability, insecurity. Misha Bulunga caption, Kibunong no Kore, to remember right now can media con yin nothing. Only the Jimpon Yinkin Yadid in Oderica control, but charging no. You know, no kind of query and Anna Chien. Gina Kobe Malbabena, Lun Quer, Lun Dagamacha, then Yakula right to Queen Malcolm and then now Yamkaja. Can recommendation and content chat to pinch a come kill me yadi, they think one day color, chet unification of force. They realika they kwarpanken they can use alamat madeni kamiken ko they ne SPLA UK they or other opposition group they come together they can integrate they call national army no more demand me shut up chakiri jogo no do that chalanyo jogo no nene yen pankun yene ko la kwar gorjeno biya nyur mishi anyure no biya mala mo biya jalat biya rek kam kun mada dina chaga juguno biya ran biya je appoint mel bilela high level envoy me be mal kan ke be peace be je monitor we ka South Sudan titi ka te cha lar kin me yadit chanyo be juguno ne ti mare we ka South Sudan taken no mal be benene ka kir me yadit je ne ready ko be peace be je implement charo do commit ka ki mal ka ne dial te ka cha la we kin me yadit lo kin me yadit ko kir dole eno ka queen kware mara dien jene na gwata mene chagu jeno ne mu kirim yadi we kante Dr. Machar che jelum we jeno be tigari to wanti butuo chirga na ngay yene so na meni rigmidit so te mu cha nyogalat gwasa meni ti konenchal ke see the sam you see the sam chika woni kenetup na chika la ne ke 2018 da ne chama cha tan ke je che te violation is 5 violation te shala da long we ka South Sudan ti tuo ka jen pai badak ron kin dang ro jandang ro de be ne ka ron kin dang ro jandang ro bakel ka pai kel ke pai ke ron kin dang ro jandang ro bakel you see the sam chika new ke see the sam chairman e de content goik maltere wika South Sudan kweren chwalete shoma anagawe awana jen chawon nje to ke jen kwi peace agreement da ne cha tanyine ajene te ke some challenges to kwa face jen that peace agreement to can implement ko ngai ko na te dia le chalat ke incomplete right now tell me chalat ke kwiden shekula da wona na jene commitment ne da ne chalat da kan bondangaro SPLA you can SSPDF right now ajene chedeten ajene ko retin tama ku request ko jele to kakan bondang rono palakur
kuma SPLA-IO kuma SSPDF palakur biya nyore biya right ana kanga ke je no ramadana yermal mun long malanga kirma yadi kana bona manana tekel ke je they know but no kan la kan akala neutral ke la kana gor no chikana bilad no ngam te kariek so changa ye no jinte kariek ban shabular balala ne de kontila rebel tin konin de dora kan te kariek on wal ramadan en te kariek aja ramadan en tiwi kwa men logo de queen kwa de jalat ke logo de kor de jakapchong ko jala ajena bana ba ko ma ko te kamiti de kirmi yadit ni army embargo dan me cha ko min cha kapchong te yar ko me ko ka ji Uganda moja mach we maj wono ngini diala ko ken te diala ti ceasefire violation mi jega long machala de kuma kirmi yadit kan ji sai sambo shi garai ke jen kan ku kuma dangra wono de kan ne de contin la civilian de kan ko potake de kan gang ngai contagion lat ka jongle ano kalan kan we ka kobo cha dul cha kadak kuma kirmi yadi de nya SSPDF nyok bonde nya SSPDF ku kan targenin warna kan wari ano so yin da kan kwala jugono yana kwane de konde la civilian kwa potak cha jona GSPLA ayu ko GSPLA ayu tele civilian mun kana no civilian tin konti kelge ke shunkan kelge ke ne de konti nakka civilian ka ne de kono kule jian ke juba ke sama da state tin wan war kan ka territory ne ken so telekom SPLA ayu tele jedwer at this point ko wanak naka no man china focus tin lum jene kui kore da na chito kan nasir incident me chiri medite to ko chala de wona ne me to kan nasir ajen chi dak pinya ka panal kelu ajen chi dak pinya ka unity state ajen chi dak pinya ka jongle ka ajen chi dak pinya ka western bargazal kan godati godang doctor tini apanal unity state jongle ke western bargazal mo godang wan western bargazal godi alati angam to kor kuma kirmi yadi ajen jagde jone dino kor di gwade to gotin ko ngai kon diala che tuong wal ko sen bargazal ana chute mat ko ngai jeno nyini jor ko rodi nini ka ji ko tere a ji aspela yo teten wen mi chikan nuer telen nuer cha teten wen mon amene me chikan ko kan nyoto ko nasir ala tun nasir ko ngai jeno kan nuer la tok te jana na gorkene kan pangin kan janga men ko mi kel mi yadi bo ko gorka mi be nuer be involved ba chula da no chi malje tedi ke ji ba nuer wa yo target ajen we dana gorkir mi yadi ko kir show ya laka starting from 2018 can all those year take a preparation ko adobadi and there kuma SPLA ayu there je jojo adobadi and there no da control ga jamo so no ko politician no so no ko meti dit ko ben wer be ganak shirkatin chanen helicopter teacher no bo ka nasir ko lang no kallu shuk ka fan ga unity state god bi atin kontin bok anatin we ne ka kobo tidiality chiki jore reke ken all those years to 2018 be ne ka 2026 sentema tidiality chiki mi yadi ka plan bara ina nyinga dialde ko ne plan dial kan ka succeed ka do be dan gwe jaga ne de ko ne chokok ja kan chi kanyan ko ka ne ko na community a society ne to motana chi le so ku je mo de ka rodian del gang ajem ku ne na goten ko to ko tun ka area ne nuore unity state ne nuorten dong late ne nuorten western bargzal ka ne tin kontra ji ko tora chin tin cha chen jek ngayena to ka pin general sarilo ne tikan gu en wenami alanas political movement mi tikatin to bondo ko kien tikatin ke ko tora tela gadi ko tore anyogo kuje me biya bigo no tiji ko tora tan te kel kan ware no te dialati en na me target ke lu awa kuma SPLA ayo awu mun ga je ka jamani ne tin wan nan mu wari jaga nan ji ko tore awa mun cha mun ke mi yadi de ko be wuj be chutel ko in kware ko ram nyer ke lu da kuma char ko te ko kena to chikaro no chika togdian palpen ko de gur kan mu cham kan gur kan me chika der kan ko de ne ko ne so dan de ka gwade ajam ko ne no kuma SPLA ayo focus din kelo ke tension yente ko South Sudan akwa je liberate na buj bagwa buj betagamal bijan kora tuoge na den na me unemployment tuoge ni biga deal ngok bijan kon gat chibdana tuoge tama ke lado be le na ga mu gatel mije ka changa salary chaga je broda caption aje resident an nak kuma SPLA ayu kaje ko en dakma cha chelet ke ko jinga gorno soran ko dare we nyam man kwan wala target ke je kaba yin mon ke je lu kuin were wodi
Nueri akane ten kon tente ka guardian ke ka gwandi ne dak machar en kuj le ter ko de maldar bere ka South Sudan ke de corruption de jango no ajen kwanur ko al target ke jëm ko go jerun en nambu to gurun mu wa ko en kwar ko jalat kan yel diala ti bu ko ne dak machar no ko population ne ndi ko la ju ka rudi andal kan wore ko rafji kam rai ko na tamtun watan ta jang dagatan ka kirce kullu ro kurun dangde ka resource ni dial ce ka cham kurun dangde tidial ti gati ci kem yadi chekalat so kuje mo sidi sam tikala do nene kuma SSPDF kana kuma SPL maigo ta dana ci lakan nyinka jem ana chamal ce yar kana re kono bal ke long kuma marai ke wudi shalka me ekir me yadit no so mugul nene tamno no president sabe kimi yadit ko order ko jele to kam je wuda pay kwanya no lan mal o ce ngaje no polan ce reject chekalat no so na me amla ro shi kon en bolum no en kir pena chenete ngwana long kane ka chaka jo cheno ne te walte kon te cha kon jo nyawal no kane te wal chit ka kol Daniel Ayulo wajen cha kwanya Minister of Finance and Planning kajen arame wale shiwe chike miyadi da kwany kir bon te ko ken cha kwany ni jen wuri chala sentini cha kul kwanya la chief of defense force and tema jen cha kon kwanya wal chetene ka che shiruit ne kajen the same position cha gu jen no mnonga ne ti cha tako be dagma char be jago be berar ko ne jen wo be da dagma char chi man chi kan duwa kawot so na me amde yana link kamana to aji United Nation chika wona yi kana to bano ne re dore shal ka be gora raj midit ko abe wali natin ke natin abe ne ka gwasi da na wade jagada la part of South Sudan na me da we kai abe gurga jana da na raj Security Council meeting muchalat aji United Nation Assistant Secretary General Marsa shikala do ne jane kana Sudan kana South Sudan mo da tekko tekten ce ko dan to ka Sudan kana South Sudan tama wa yer mal dan de latka be cha kulu wa be ya part of South Sudan da dilben ka South Sudan kirme da ne shiga machar cido ne gwato do de kan da le kan ga tuga ne din chu ken ya de chokor sho je tok ka shi daga machar she latko de abi de je kunu re wi ka South Sudan ko kir tela idea nan kon lat kurudin ba chalat gwazmin wonene korin kon tuogan winimi ana shikatin wani kan ga yare wi ka Sudan ka wuje dan shutin long be goro ja be da la part of South Sudan ka jan gwasmene ko ni ga 2013 chika vote lakan lar kan no binelo re wi ka South Sudan ko kan de kon te lo go no de bin ka South Sudan kan ga jalam ni ana ban ne ji kan lo guje ne ji kan we binai ka South Sudan ko abe te jalamitin kada ne te kon la jinubin tikitin jawala da kan no go ne binai we ka pa da mu binai ji South Sudan ta jo ka biya kwan ni na kwanya dan ta jo ka kwaro ka ne kun ban mo de ti dispute tin ke ter yatin gege no don ba we kel baka gwaden be kwan rai gwasa me ka kwi pot kang chuol ka mendan en jalar kuma kirmi yadit particular minister pot kang chuol cha kap chung ka ladan tetin jen take rai mi chalat record ka gwade dan tik jitin na me dramatic key emotional claim chalat jana gwade dan yan jitin ka jen pa dogo da ron kin daro jen dang rede di chenetin content ka court gwan mura jitin ka court te ga jogo no ne ti pot kang gena jogo no ne jen chaje ching ke back rusa bag rusa ne kona la bag of rice kit dan la rusla titin ana chela do jen ching cha chenga edeni ki national security service chikan pot kang kap kana ka bom yo kana chewe chikana chenga jegalung chikana chenga la ramu mo la let kuma jana cha humiliated ana so mi chene me chene de man che jago bi tini bi kan ka ti ka jo chala da pot kang chela do ne security officer ne ka chob di endore ka tong pin ka wer gwami mo gut dol dil gorga gikan ke kure ana lo chik ben ko bi ke kure ke te na gwat kel ka ben na gwada mo ka jen ta ga mu chi chubo ana ka chukan ka wer mu dit bo baduno bekan ke tawel ke lay 11 pm ajen ben yere ching ana shukane di al kon ne shin yukane ke shuka pot kan ke ka shukane nan jala do wan cha
cha collect shit ke bag of rice ke cha chen je ga longa ken me ne rami mami electoral mi yai ke je mi china care ke je chual bel ki en chual dora ka dong ge ne tele mi tok tin la ja yo ji je ga long be yai ke pin be put na ti diala to ne so jen changa da na cha chen ne national security service ne tin kon tin lo ke kuma SPLA ayo ti pot kang che la do ne ne jene yen ta da na cha chen yai ke shit ke bag mi cha ko bag ruzo mi cha ko ka market kwale ya chen jen ta da na yai ke je we en taran cha chen je tam je ga long jene disrespectful karami mamula senior government official ko pot kang ramela minister petroleum cha de chen ga chang mo chala do ne ka kor ga me cha ke jene ka jen wer mo chwanang national security service jene chwanang 2 year ka riverside jen ga dan chawul nang lo yanyitin jene ka kor mi cha jen tan cha nyo ko mu ka je dore ni ka chubda dore nyo ko ne jene chwa nyo ko mu je jok nang ka je cha ju no nang je tijen jen ta dan en chelat ke jem chela do jen cha ne dial cha yen dore bodyguard ni jimara de gadul gorke amene din kon tin gang ka dore la gatekeepers cha ka kef kan dial era mu cha je ngwa do mo chipot ka ngala do cha ka kef jen kan ngane te ben kan ko be gu ke kura cha be kef ka cha ga nang kwa galo lin ka kor ke me ano chigala jen re tijen jen ngane ne dial ko ne cha yen ano ka je kel ka ne dang wero cha ga nang to yire ngwa dana cha ka we yentin ka ripo dana cha lat jen ka kore me chinin me chigo tok cha galun ke ne de tone jen men je ga longwa me long jen cha tal pon cha kep ko bom jen cha de threaten lo de jen kan pass won to tumne ka under threat chine tumna ka weling le mala alar ga no ay mun dundu ay kan cha ka chen je man ma chikan pass won yigen ga tup ajen report dana cha la de jen no gwad dan cha writing so ngai kon dial me le ro de me ajen ki ko re dana chi to ga nasir jen changa ka je ga jama cha kula da wona ne to dial ko ne cha gwan ke je kel ka dag ma char ka ne kon te kel ga je jen ke lu ya ka jen ko to ga kam kume ke kam ne kam kume kem yadi la dina SSPDF me nyenken kan Nuer army ajen kura mo kam den karudin SPLA yo kan Nuer army telekaling SPLA yo kume la Nuer army kan ke militia ne kan ke ne de kon gang ne community den so telekatet ki telaka marka ne se jo mo je la chela bono yute kon chala ren wote ke yure cha kam yu chu kidu kudang de te wari chwal wala de ke chala ro ne me ka anya chanyo goni no te 30,000 ti ja campesa ki ja grol bun ite chaga jak SPLA officer ti dial ti chela do ke ka ko tele evidence ne ke tele proof ti nyo da no ite ti chigala ro lat so ne me da la report ana go de nya konkel en ban yo je kana the report biate kamal bye bye.